Tuhan mungkin mulai dunia perkataan support dari kita Bible kita akan baik support polos kalau dia kalau nama kebahagiaan terdapat kebahagiaan kalau dia anda nama terdapat kebahagiaan ini di bawah bumi lasanarna yang ada pada Kristus penbangunnya ini Andrei om mengasuh, Andrei upris kain uim ana. Berkata kepada im mentah kedok, ngaim dekat jinget kain kebahau pun mulai. Ubala i jangan, barbala ai ti no yeladi na kebentar jonga. Kata kalau kebentar ketin mulai sipor suami bang ini ke sakramen. Hari ini berkat nioi santri ye gopol plan kenega kat kebentar. Kebenkom kebopol plan uong lasanarna yang nalem bad upris. Kejing sanarna katheu ya kejing syak pensitom bad ya kejing syak penyak. Habau polwong lasanarna yang ada pada Kris, kambut balasanarna yang kemet ke jongku, pembasanarna yang uji Kris, namar option lasanarna yang pol kemet ke jongku. Henry kambut nadubo pol ukla kebemut nakipop ke jongku, bad nadubo pedial yang uji su hakadonot ke jongku. Akan lenti se Damaskus kumbagi yati barof ikam ke apostol kendai nom upol ulayap ia ke jingim ke barin ulayap ia ke ne ke ia ke ladi ke jomu bat ia ke barok ki jom ke pertai ki bau im barok skata haswa bau ngai dia Yesus Kristus balada pipuli nombang korin katsan lai duai upol wong ayap mangkasni mendai bau yap ten re mangkasni uyap ya jingim barin ya kalade bat ya ki jong kene ke perthai ketin yap kemut dekut ke jingide nade yap nade klat no i khat jong ke yin nade perlok jong pi ke jingide bat itu balak klat bat ibadang im kelak ut no Mla suban ye kren ye kena ye bam ye di ye ye. E kabamut pol ham ni upen kut no ia ka jingye de jamu bat ka jingye barin kaladi bat kene ka perthai po. Ban pol ru upen siton ru yaladi. Hagaba aisu ya ke jingkwa jong kene ka do jongu ke jingkwa prai ke babun kene ka do ka jongu. Kabau lale mensua suabu pediam yang Yesus Kristus. Balada pipuli Filipi lain nong dekat kebanyo bat pram. Upol uong unyo kejinduk unyo senrum ya ki barok jong keperthai. Na kebenta Yesus Kristus. Bat baunyo ya Yesus Kristus. Upol de babiang kespak kapel. Ubabiang kekerdan de doktorit. Baru pol deu nongilam jong ki jong kanyam ju, ubelong ko pawha, ubelong popular, udon ke burong, udon ke bon, kespak, dan rei wong nganyau ke jindu, nganyau sendrum, na kebentau Yesus Kristus, bat bangan yo Yesus Kristus, haka jingim jongmu, kabamut ula lenlut, ula itlut yaki jong kene ke perthai. Habangi long ki Krishna ngidei ban kloy ban kut jimut ban yap ya ka jingim ke barin ban yap ya ka ne ka ladi ke jongi ban yap ya ki jong ke perthai kata gamut ban penkut no ya ka jingide jongi bat ki ka jingide jongi bat ki ngidei ro ki pra riu kot ha ni ka por ban kloy ban kut jimut ban pensitom ya kane kaladi ke jongi kane kaladi jongi ke bahia peteng no adam kedok ko
Berbor kapan kuat berai ini bon keke. Tengi de ban kloy ban kut jumut. Ban yap yakani keladi jongi. Tam banam ai kata ke jing kuat jongka kebalong kebasniu kebalong persya yakamon ke jongblay. Ban long Kristen kalong kebasuk. Henry ban im Kristen kalong kebae. Nama bagai jingin Kristen kalong kabangide ban ya man kasgi kumboong kumbayang upol. Bat dekabor jongi ngimla iprange. Andre nakaliang jongi ikut jumut dekabor play nima. Ban yap yakani kaladi kaperthai bat yaki ijongka. Dekajingirap kejongplay omdan kena kebangla ngina bangla ikata. Tambah nakaliang jongi nihaban kut jimut. Kabar pat kejingplau pol hakini kadkot kalong. Wong penban na im rei om mangasuk. Henrei Chris uim hanga. Habau pol layap ya kejingim kabarim. Uom pat mentang na im. Kabamot ane uim pat upol ubat mai. Berkata kejingim kemai kabau pol uim. Wong desu mana baim. Desu priu berim jong uim. Henrei wong Chris uim hana. Kata kabut Chris, Jesus Christ, ula im hau Paul, usyong hau Paul, ula yonut ya ka jinim ka jong Paul. Baro nadong sedong. Jesus Christ udon hau Paul, Paul udon hau Jesus Christ. Udon mu riukut Saint Augustine. Suabong long riukut ungkala kabumot. Ula im hagane perthai, ula im hage jing snew baha jong perthai, ula mok hage jing snew ke babonjai, hage jing bi ke babonjai, jong gane ke perthai. Bat hadin paruyo ke jing kela ke bamut. Bat hakawai ke sni kat bau yat, hakawai ke surok. Kadon kawai ke priu, ke babut na din jongu. Namar ke ipu yu, namar ke dei ke priu, ke bau la yu. Kabau laju yadi yabang mang mansua, seki klop seki parti. Kalau kau Augustine, Augustine musuh hai niat. Sedih, baru i bagade kata kepriu, kaba laju imlang kipor mansua. Baru wong yaka Augustine ulayap, kabau mut ba Augustine beri ulayap. Umdesu Augustine im harta kapor ko predika ula imu Augustine batman kata kali kijimut jongu baru wong Chris uim hapo jonga habangi yap ya ka jingim berim bab ya kan lagi bar habangi piang ya Jisu ha ka dono jongi ngin pat ki breu ki batman bab umdesu mangi ba im hapo Henry de Chris ubeim hapo jongi. But kamdon shu kejingnya klan apeng jongi baru Jesus Christ. Nado na kani kaperthai. Badam dang ina leit na kani kaperthai. Namar kumbalong kitnak bag medba ini kim ju ya klan lano lano lak satang na kibreu kipom na kan air ke jenra. Kejing ya de jongi baru Jesus Christ. Kalong kata hakaba kadon kejingnya ini kababom jukut. Kejingyap kipraru khot kalong kalenti sya kejingim batman. Nada dipai kunono sumbai jengkung. Uto sumbai ude balayap balak tep yu haka kendeu. Henry kabapla kabamayan kalong. Kabor kejongblay nauto sumbai balayap umi ujingtung. Uba itnat uba tumai babahan. Batung juru ia kena ke jingim berim jongi dari om ban im di batmai ni dari ban yapsho ia kena ke jingim ke berim ke jongi baru endangi la klan nak kena ke perthai endangi la yap nak kena ke perthai kena ke met ang setet ke kau long cinta kan support kalau kemet ke beklam burung Henry ha ke jingwan arsel Jisu on penipat ya kan baru pengelai ini ke mensim ke met nedong sedong
haswa bo rong ini ban rung sune hapan yap swa ban im ban long ke jim ke bat mai ni dei ban ken mau ki prabangai ki praran khat bagi breu jong perthai ki breu ki bam pat ngai ki pek bahai ya ka jim long jong ni ha bangidon ha ki cakap pulih ha ki cakap turai cakap yeu hangno bangidon ki pek bahai ya ka jim jong ni namar ni flyer de bagi lalong ki Kristen habau Jisu im hani udon hani unhikai ni kumno bangin im hagane ka perthai ka basniu ka bakriang ka bamutlo barabau Jisu udon hani ngin perkhat ya ka jing perkhat chamu ngin kren ki tin bau kren ngin le ki tam bau le ka jing kwa jongi ka de ka jing kwa u Jisu ka mon jonga ka de ka mon jongo mdei si ka mon jongi kumta ki breu ka perthai bat ki bampat ngai kin yo i ya ka dur Jisu ha ka jingim jonga jongpi hangno bengidon bat ni dei bat ban snyau tho ki prarkhot what about Jisu im ha ka donut ke jongi udon ha po ka donut jongi hanrei ki jingile ki dang don ka bangi dang im ha ka ne ka perthai namar bau soi kan bat ka perthai ki be thong ini kata pinang jam soble kata ka jingile ka nang jur usoi tan ka perthai ki be thong ban pen phai din ini ban pen ngop pat ini ha ki jing sniu jong ka ne ka perthai bat ki jingjen jang ki eryong babon jai ka jingim ngin dia kendu kat bangi dang im ha ka ne ka perthai dang bangim de ban krusnai pat ban syakti namar bangi don na kan liang ba krabo u Jisu kam krabo badon ha po jongi ban ye ki badon na ne ka perthai bat ka tin play kong ka dau play lo ka liang jongi u ei tau ban ye le ki don kenu ko bor ka bala ban ye le ni ka balai pat ka jing klau pol ha ka ne ka khot ka long ka jingim uang ka bangai im menta ha ka dok ngai im da ka jingai ka bahau kon ublai ka jingim ka bau pol uim ha ka ne ka dok ha ka ne ka met ka jongu uang uim da ka jingai ka bahau kon ublai kata ka jingai hau Jisu Christ upol ndu bau ngai hau Jisu Christ baru dia hu ha ka dok no jongu unget bau Jisu uim hapo jongu kata unget 100% ndan syu keno ke jing ak tin ha kata ka benta bat ka jing don ren ka Jisu baru pol ha ki por baro ke jing ha bau ye kendu jing ye jing jang ke eryong erngit ha bau ye kendu ki thma ke jing de ba jam se usnyau tho bau Jisu uim hapo jongu nrai kum no na ban sha ki jing ye jing jang ki jing tunju kum no na ban jog ke thma par sha ki nong shu usoitan dadau Jisu don rekat lembat u nangkaru habau por wong nga im da ka jinget ka babot u por bu ye ka jing shania ka bapura ye ka jing penim ka jongu ha u Jisu Christ omshu ha ki jingle omshu ha ki jingle ka hukum kumbau shania ha baro ashkata udon ka jing sorong baulong Farisi long Jew ubat iki hukum Mereka kata apa kalau yang tu, usia tu hadiah plan, mereka dijingle hukum. Kapan aja punya jangan. Mereka usia tu hadiah bawa dia Jisu wong Jisu. Kata dia dijingle kabar pun scam, cispa yang dijingle ha Jisu Christ. Baru pol senia nak benta kejingim jongu ha barok kibenta kan bau dam im ha kene kepertai. Habang ilang ngai pat dia yo Jisu ha ka dono jongi u im ha po jongi ide ban ngai ke kata bim de suban atute u Jisu don baru Jisu mino nangi de tang na danim mon chu dan ne nangi ben no yo kata Jisu namla suban jong ha ka dono ke jongi ide ru ban sem tho ki praran kot
Ketin ublay Ephesus alanong prakandai Rom lai apra Galatia al kanway kayatu bagai jing penim kamlong de jingle kamlong de jingle jong ke hukum bat kamlong da ke hukum Andre kadai ke jing ia ke bau blay ia lang bau Jesus bat kadai da ke jinge mano ki bangai dia Jesus bolong kon blay uyap na kabenta jong ki bat ki priang iu hakadon kita kinyo ia kata ke jingim bom jukut nama ada iyo jingim penim na ke jingle jongi ke jingle hukum ka bamot kata iyo jeng penim na ke jingla jongi ke merit ubriu kana no nomla do jeng penim na ke jingla ke jong nama ubriu la ban biang na kawai kalian undunahin na kawai kalian undon palong janai naga naga dau play skip bangilong kibriu kibatlat kibaduna ngilong tam ke dewet ublay na katagadaw tau kalan ke jing penim tam na ke jingne ke baskem ke bangipan skem ha u Jesus Christ bada ke jing penim kalong ke jing ia da ke jingne habangila yo jing penim pat ngidei pat bande ikam ki babha tam ikam ki babha namar ba kinlong jingkar ku ki paraman sim ki jong ki parapri bat kawanra ka burong yo blay bat habangila bat kumju rung ini ban kongo yai kongo ye ki hukum blay namar habangi kongo ye ki hukum blay ke tin jongu nginam le pok yu ngin yayim ban pensnyo mahayu ngideru ki praru khot ban shani au jisu habangi kendu jinge jinjanja ke jingpang ke jistom ke jingtenju babonjai ke eryong ermit babonjai jong ke jingim bat ha ke jingele ma bagen jaman sim shania look how Jesus Christ habangi shania look how Jesus Christ unyarapan wengi ke jinge unyarapan penpia ke jingpang jongi unyarapan penyo jingron kam bat penjob ini ha ke jingele persya bat kinongsun ki bayele bat ni man kasmi kita usulkan bat kene ke doko kabasau bat ke bopol plah kene ke dekot kalong uang ubala it yenga ujisu it yau pol wat haswa bun kela kristan bun priang yau jisu nak kata daud ujisu kejingi ujisu ya kendu yu hagalanti sedamaskas bat haba udanglong unong shun jong Jesus Christ unong shun jong tabang ban jisu ui yo poru hadin bau lalong Kristen bat hadu ke bekut ke jingim jong pol hakani ke pertai kapan pau ke jingit ke jong bulai Jesus Christ yu uporu ki praru khot ui yo Jesus Christ ui yo chispa na ke chispa tangkai shun na ke benta bau yo ya Jesus Christ baru ini hadu kubukut ke jingim jongu upol bolaman ye ke jingi Jesus Christ ye usimet baru bo i je Jesus Christ upla haka shiki nongrong pralanong lai pusan wong ke ke bala ban penyekrat ye ni na ke jingi Christ don ke bala ban penyekrat ye kata ke jingi Christ ye ni hatu wong ke kalana dan ke simpa dan ke jingpen stomben lene ke jingthan lene ke jinglong khoi ke jingma lene ke wainam atau kila ban penklat kina na Chris wongya lene ke no jong ke perthai kata ke jingi ke bas kam ke bau jisu don yo pol baru pol don yo jisu Chris ujisu wi ni wei pi wei ki badan hakane ke jingisen ni chispa na ke chispa bala de ong batai kumno bisyo tho ye ke jingi jisu ye bi pin batai hala ke jong ke jing batai bat le selim na ban batai kalong kabayan bat ka bachliu ka ba ban batai ke jingi tam ki pamat ke jingi jisu ya ke jingi jong ki kalong ye kin sio thu ya kata ke jingi ke jong Jesus Christ na ka banta jong ki bat namar bau jisu ite yani upenda pendiam ya borok ki jingron kam jongi am juga na peden jongi ki bakerdu bat ki basyakhan oi na bandon na peden jongi ki bakam boho bahan ki don ki balong peden
Kidon beduk reban kerdu, reban ong ban yak man syak ngan pat juga. Namar bau pendak ya ke jing don kam cengi ke bagi don kam hakan ke jingim. But lada don na peden jongi ki badon hakan ke jingisen. Kiba perkhat lesi. Kiba perkhat bagi we kim i yana. Kiba perkhat bagi senyau long marwe ke jingim. Hapdeng pai ka babon ki senyau long marwe. Bagi perkhat lesi ba ki we kim i. Henry kenmau ki pradut khat uji su i ye pi shimet. Uji su i ye pi. Nama kata daw wat la mi long kumno ru uji su i ye ni. Uisi tani ka pop ka badon hani ba sio si ang pagilek pop. Henry ka jimi jong ye ni kan ne. La daw uji su udon ha ka do no jonga jongpi. Nginom snyo long marway dalay lada kiwai ki ino ini, balada kiwai ki kentai ini, hanrai uji su unyai don bani, man kesni ban hakipor baro, ulong perlok ubayai ne hakipor baro, haka jengim jongi, ban haki jengi shen jongi. Teke jengli kalong hato ni I shisha ne em yehu, shispa na shispa, kumba muui yengi kumta. Balada ni I shisha ya uji su Kris daga jingim daga dono daga jingmut kumba shispa ni shispa mide ban yai komu yu ban mide ban le ye ka mon jongu nama bakani ka pensiong baha yehu ka bakhatu ka bo pol upla ka ni ka khot kalong upol wong ubala IT yelade na ka benta jonga uji su la IT yela ka jong ka jingim na ka benta upol baru la pedim yo pol uji su IT ya ki billion ki mensim bakodo hakane ka pathai ka jingit ka bakrau ta uji su yang ya pi ka bangimla ban batai ka long bau IT yelade na ka benta jongi wei pi wei halor jong ka dikna shakshitom but usha yap kejingyap ke berserkai tam kejingyap ke berjaburon tam hakaba ula sim ye ke de jaga ke joni shakshitam but shayap na ke benta joni hato nimyo I ye ke de jingi jisu ini kawe ke kam kawe ke jing temu bau jisu shay na ke benta joni uyap na ke benta joni kalong ban penpoy ini sebne sekesno perang joni kuat ini wairu ngin poi sebujak, reda ngin poi sebnen kejini pelong iu baun IT kejinim nak benta jongi. Kisemran ki jong Jesus bat ki Kristan ki banengkong, bat ki dong ki Kristan nangka keleng saudong kepertai kum Iran Iraq, sekini kiri Afrika, kiri Muslim, kini kiri Buddhis. Ki badon hapden ke jing sensar ki bamngai blain ki basyak pen sitom bat ki basyak pen yang nak benta ke jing jong ki ya ujisu lada ki pulai ke history ki Kristen banong kini ki breu ki ai ki lut ki ke ujisu ki syak sitom bat ki syak yap nak benta ke jing jong benta ke Iran gede ke wei geri ke roi ma ke dia Kristen bon ma ki kambak ki bau blai blai ujisu bawa ki breu akhir kom ki baper kini keri Muslim, but mangasmi ki beliau ki kelah Kristen. Tambah kawai kalian lu kejing syak maham kejing cak Kristen. Nekini ki simply Muslim, jangan yang Islam. But hakalen ke pertai. Dan mereka kini nama bakila iu Jisu ki ong in sno hau ban min ya iu wan kano kejing Kristen, wan kano kejing penyak. Ya kejing balangai hau yin yang ne hadu ke kum tahu ni kirukot ladani I sisa yang Jisu mideru ban ai tinggal dia kejingim hau batia ki baru kat ki bangidon ai ti hau Jisu Kris baun pendon kam ki nak benta un pendon kam ni nak benta ke burong jemu ban mideru ki prarukot ban kloy ban ai ti ye kejingim lada kedua ni ban syak sitom ban syaya nak benta kejingim kejongi
hakabangan perkut halor kani kami kabakentang kabalan perkret uni uktu uyen ke kemet kejong jispres bat kani kekuri keyen ya kesenam kejong jispres kabapan mau yang ayam pikung kerikot ya kejingsa sitom bat ya kejingsa ya ujis namar bau i yani way hari ni kapor komta haswa ban bam yang ku bat bandi kani kekuri ka Bible ko nongkong korin khatwe aku pra ai ko priu un yit yele ka bangidai ban yit hagani kapor kalong hato ngala yap na em ya ka jingim berin ya ka ladi ya ka perkai ban ka bangidai ban yit yu menta hato jisu yo ne ban shom pura ka dono chonga ban ni ban hidru hato nga I chisane epia jisu katangin jubak mangi ban blai ban ni ban hidru hato nga la ai tilut ya ka jingim hau jisu baun shimti ka jingim jonga nadau sedau badun punya ka jingim jonga ha ka ne ka perthai ti tobrem perku ya ka tin bakut jongu blai na ka penta Orang jauh. Pikir kabalan, hari ini berhak lagi serta kapal saya. Lalu minta halak sekarang.